mana habidi MLA sing pundabagi wafam miyam da tainarakle CSO sing nahan CSO sing han punsilu MLA sing punbadi araibani haidena kogi Bishnupur Assembly constituency gi MLA Govindas konthau jamna hariba kogi statement si phongdorakpana maram orakanda kogi social media da su masi yam kanna viral chali masigi matang da Kiran ngasi phawbada laibasi kogi popular government ama palingai matam da su kogi chahi ani gatha ama hensele masida kogi waration ama phobo purak pangamdre madudagi amu India lengak na manipur si neglect tawre habagi achauba mami si handaki abadi pahalgam gi koi India ga Pakistan ga bo handak nimit khara achauba attack ama thokri bane du Manipur is as a part of India. Masi India lengak na masi dem yeng changbam thokpani adumangpu akhoi laiba MLA sing sina mapangdal sonman badagi unite tawbangam dabadagi masi India lengak na akhoi bu kari haini as a part of India citizen oina yeng dabani habasi miyam the apprehension ama leidana miyam the pain daba ma leinaringa gi cherak sida CSO hana punsilu CSO punsilaba matungda kogi MLA sing punsin bedi araibani ka haba statement ama thamak pasisu yamna laiba kogi situation da di yamna contradictory oiba statement ama khak oina thui masigi matang da laiba situation sida hariba kogi constituency gi MLA amana representative abana sigumba statement thamak pa habasi Kiran masi karmani yeng bayai Kiran gi mota masi kamain thambini Taseng na agad na hajab ne elected representatives singi masagi role and responsibility de kari lagu da bono first and foremost duty kai no se kauk thong nar ki buding asi di sasan ngam da government am oi bana tro taseng na sasan ngam da government kana no en ge taseng na government manung da yaw bu da lewa ki na tau si haiba mayam ama lewa ki na tau da songning ba mayam ama masa gi sokri mu khong tek na pot ama political power aduga muscle power money power adagi kani hai tare loinamak everything every power hek phangba pot phangning bagi pot gi muknarak pot gi masi taseng na ga vote to pecha changi bata da gi mayam hanjana ba hona bai da mungta na trasi tau jen mayam haina rei ba aduga summa makal gi statement am tolopoti yam laibak tv nei na haisne the term educated illiterate aina karam kande impose tawning karam kande apply tawning hai pot sma hai rei pot ne aduna hunara dil tum wate na hunara kani but I coil the Shana organization my amlation, association my amlation, rule of law, label levak amada, law and a levak amada, I coin the Shanghai law, Kaikon levak amada, Sumo Makalgi statement my Amazon toner away, Masiki to labor to my am since the Usikong the Dina Bangam Dragon Nasikong the Dina and Alaman Havaduki Pol and I Loze, and assume statement since Yari Makadi, elected Virambo social worker, my amateur political party leaders in the Tolopos Matang Sadi and I low with the Shanghai. At the Shanghai, other than Magi people statement my Amama opposite Yaw winning around Magi Pirko barrel clip or glove. Organization association labor mayam sina aiko leadership ki kanogi mayam punjan bagi pot ama masigi kano piri kaina ko aduna daseng na haraga di statement si amna contradictory ba aruga daseng na haraga di lai ani longudagi mari manga longo man pot mayam si yauri aduna statement si yamna thoko matam da aikoina Pami pot magi manung dalai pot say koi punjana gadi phani punjana ba ya da bai maram kari gino haiba question ama lai badugi madugi thole ba madugi hauri ba pot to haurok phom karai de gino haiba khang da ba pot to khangjana da ba pot amga ani ni lai se ano khangjana da ba pot su khangbi ro khang da ba pot su khangna ba tam ona bi ro ona ra kan da madum ba pot mayam sing se waroishin loishin na ba ona bi haiba de ne ba kona thamjarina aduna nga sai gi koina difference in idea goal interest and purpose kena ba pot to ekoi swai gi marakta ekoi tasengna thoning de adu madugi potudi aikoi tasengni India thugai ge Manipur thugai ge tongan ba lewak lamda mama sem ge haina leiri ba kangu sing do maduna tholokpa wafam sing du ga haiphet madugi potot mayam tawna di manabai phem da lakani aduna even huji government semning bana phan chongi ba aikoi mayam amagi marak ta haip tare ko aikoi gi one koki gi maru ba mi mana in thoina du mase every ngasi no ni ji haijabani amchu hana panjage kakai singsit ko nu pa mana haip tare mangonda yamna hopeful oi ba CM gi kaino amana oibia nupa amana call tarkumatamda magna even government see please contribute to the formation of kanawana new government my government and high ena high report magi kanodi ijaba pot interpretation phangba pot ni koina haijeri se alidra kakai singche no khungunda sir give a cabinet birth to Ponilan because the demand for cabinet position for him was lobbying by any Kuki tribe Kuki in Manipur to Biren since they don't get it their this crisis and conflict erupted. If you give him the cabinet, peace will prevail. And the one of the hopeful candidates said, Chummi.
ko saida sigi pot si yamna noning pot na maneba few days ago sai news haptang di pharamani ko aduna masigi pot sida ikoina haining badi aduga as per my opinion and mana people pot khara som leba aduda kai no hai kanda aikoina madugi pot da amu moida pi da thaja ba hujik ti mathak ta panglan da mastermind ham pi hai ba jum haire adugi mathak ta amuk chu cook all cookie try ko cookie in pi ga se masi muthat loi madugi pot to haiba pot amagam khoi thajaba piyo aduga any cookie tribe ka aduga tasengna haragadi cookie in pi gi president ani se masi 2027 na ticket piraga moi gi pocket money una ga lupala la manga am taru matari am tara am piraga makhoi da main thammagadi masi pot se dum matomda loijagi gani kaina haiba pot ma thame haiba se madu oi targadi yamna pharak ta pot ma swai da leba adu targadi aikoi no ji haining ina swai da aikoi huji leiwak na su thina wara matamda mai hauna saba matamda leiwak ki ba huji hujik nahan gi bus landabagi oiro sigi matang oiro MLA minister oramba mayam sing huji MLA on leiba mayam sing se sida amani mangai tholok pod statement je ko ngasi khara mu ui thok ko amara anira sina tan karim ta karam ta wa haidan leiba se ekoi masi yam ngai to pot ngo phaw adu tagadi ekoi hanagi veteran politician o jogi ngarang la keno mati ama thenai ngarang nahan gi pot maliko mithibu mutem bal oragadi kaman lebak sasan tongam deno kani am kan mo wahi sing thame eba that means nupa thu matik chaw aduga lebak miyam gi oina mute oragadi mute amagi tawum to pot to haibane ba wahi duna sounding bai phajida pot thola aga ko mi ji sound ragadi phajo wahi leite ai khangde mi khangde adu sumba mayam ang tholoi pot de koina haijening mana taseng na haragadi ai khoi taseng na tholoi ba statement do karawai dagi tholai no khaujeng dagi tholai ran tragana civil society organization tawbi mayam sina tawroi ba movement mayam singse masigi posida makhoi de yamna sokpa pan ba mayam ma yawrabra haiba question ma leba sigi pot sidi aikhoi ta seng haragadi lisang sinan nara aba pot ama matam chana treatment aduga medical cares la hodra kan da mi si kan mangam dina sibdo khangem pham yodu phim da ngasi manipur gi iramdam kalai pak si yawrabane swai da aikhoi isa isa na kitang madugi kari hai tare kitang maru oina isa isa gi lohum thokpa thodang responsibility la hodragadi aikhoi masi kanam ta kan bangam moi ada tungi la kadu future generation sing da aikhoi gi horoi surul sing da aikhoi je yamna sigi mirul se natai chado mirul no oigi ai aikhoi ipai pu sing mi kha ponba ngamdaba aduga lu tung i marik ama cheli fawda mikha polo hena leiramba potu ona tenaba pot amada tahalakna ba machak ama oinaba poti khoi amatana whether elected oramba sing elected oriba sing natraga common people orasu any CSO sing rasu masig tabom thokto pot amani ado lewak ki interest lewak phagado pota tawduna henna praja miyamna aduga amuksu ikhogi soigi lan gi balei targadi soigre lan gre natraga masi shamdokna ba honari sumai shamdoke sumai tominarasi haina yamna accountable over transparent over with due respects ikhoi masen unadragadi aikhoi masigi potse adum maning hanba khuna amoraga aikhoi ta sengna adum mutkhiba yabagi fiumda leire haibase lalor do wafam ama oena is my tamsaki okay zakiran loishilakpada ya maruiba akhigi covid-19 gi no variant number lakpasi masi narakpa positive oire haraga su masi hospitalized tawagi thuidokna masi darkar oide haiba warol di thami adumak oiraga su mi painingai oide hairaba su siba yawrakle na hairi Maharashtra da miyoi mari shure hazu pawda lagi covid hauzike anaw variant na naraga laitabasi masimaksu akhoi haujik adumak chathok chasinje adumak tawnaribanina masisu muk manipur yoro oi hainingai su muk laitaba lairiba khoigi haujik prevailing situation sida covid-19 gi laichatsi muk manipur da yawrakpa tarabadi akhoi kari haini haujik yamna waneringai cherak masisu achauba issue masina so amuk hapchalakadoribani masigi matangda khoi mipainingai oide haibasi mioi Maharashtra da mioi mari sijilabani masi department gi maikei da kisu tongan tongan ba checksin thorang di lokhatpam thopra haina khale masigi matangda di Kiran gi mota lairiba khoi gi prevalent situation sida khoi hojik amu covid-19 gi issue jemu ID masigi chaithing jemu lagadi Kiran gi mota masi kari kari kamain thambining yang tang thambi tasing haragadi khoi tabda tu chungba pot amani mani covid-19 hogiba matamduda outbreak tokiba matamda manipur su 2020 dagina adum 21 22 dai bo hype tari yam wana chahi ani mu
ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯕꯦꯛꯕꯣꯟ ꯊꯤꯗꯦꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥꯅꯁꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯐꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯦꯞꯈꯠꯄ ꯀꯥꯡꯈꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦ 2023ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯄꯤꯁ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯣ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯦꯚꯦꯟꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯌꯥꯡꯕꯨ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯁꯥ ꯆꯠꯂꯨꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯜꯂꯛꯏꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯦ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯐꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯊꯣꯛꯇꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯅꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗꯨꯁꯨ ꯃꯨꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯚꯟ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯂꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯚꯟ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯤꯛꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤक मथंगी कनो मंचदसु इकोई गवादा इकोई कनोगी इंडोर फुटबॉल चैंपियनशिप ने इनविटेशन लाई गुजिको चसे चकुमजर खनरगा लेरी सुम मयाम सिंग कोइन सुमाइना चलिबा सिंग कोइ सानारु मयाम पुर चप इकोई दसु सुम मयाम से इकोई चलिबा मयाम सिंग न पुसल ओय हनिंगा लेती अन सुम पोसे सुम तरको तारगदी इकोई मागी प्रिवेंटिव मेजर्स प्रिकॉशनरी मेजर्स के लेगे हाइबा सिंग से मरी लेनबो कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट सिंग न तानरगा मसी पोसे हौरे ए कशु कनोदा हॉस्पिटल चटपगी याम थोइनि किनिंगाई लेतेगा मी मरी सिचल हाइबिसना असेंग बोय बतारगदी मसी ममांग दोम दोम तुरगा हेता पुरा नारगा इकोगी कोगी कंटेनमेंट जोन का लाउथोगा तौगिबो पोट मयाम तौना अमका तौरगा मीसि उनबा यादबा आइसोलेटेड ओइन थमगदबनी अरगी सुमाइना सि तौगदबनी हाइ पोतु लागदी को अमु हंजलागदी आइखोइ तसेंगना अमु हन्ना हौगतप कांखत गामरोइ दौबा तसेंगना लमदम अमा ओयना खल्ले अदुगा इवन ngасai कोइना कनोदा न्यू इकोनॉमिक रिवोल्यूशन अमगी दमकता कोगी नहान द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 तगा थाजबा थमिबा मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डोनर नगा पीरिबा पोतो मददा कनोदा 4.3 lakh crore invest or kanda expected to become north east say next economic powers of India kind of high report se masigi manglan se koi kai gani take gani oiroi aruga hoi thadarak pa paisa me am package me am di central pool gi am thadre manipur yora kanda pharak tok to wani even ngarang gi paper am sudum phajana yawe MSPG se gi karam bano electricity ba me mari lene power ga diko rupak crore sam hybrid kaino crore ama hybrid thaidu oga personal account da hapam mi kain to pot ama sumba me am तौनबो पोट मयाम मणिपुर थेंगनाबने मणिपुर गिसे साउखनब लंबिरोमदा पुरुकनब होनबदा मसा कथुअकांदा थमोइ सेंगना ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल ओइना मदुगी प्रजा मियामदा मदुगी थबक सर्विसिंग तौद्रगदी अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन खोद पीरिबा अखोय फंगनबने हारिबा इक्वालिटी ह्यूमैनिटी लिबर्टी जस्टिस काइसे अखोय ngasi boksu phangdena lowi amu hanasu phangne thajade sigi marda sumba covid case posin ong lakshal lagadi hen awa ba kaya amasu hen mayok na bi yaye na ismai